Good day mga idol. For today's video, shadow update na mga idol. Ato ta sa shadow karon. So pasuluag ko ninyo kaya nga tong kamera na ay kuan molds o ko bantayan ng mga idol. So sa sunod ako na ng trapuhan. Yung bataan sintro na siya, poblasyon. Oh, naunsa naman berarti naman kapuyan Ah. Back to zero, kapuyan Ay. Pangit na pangit. Baik diri daghang kayo okay. Wash out mga uncle. Bro. Gawat raw tong akuan gapon dyan. Dagko kayong drone mga idol. Sirbato cool, sirbato. Wala may basuri di ay. Kana siya mo na siyang entrance padulong diha sa Busay. So gisiradaan man mga idol. Bisan pag close mga idol, so kani nga sapa siya sumpay ni sa Busay. So goods gyapon kay mga idol, bugna kin tubig. Hinay-hinay na ukit-kit sa ibabaw mga idol. Murag nagkalisod ko diri kay kuan kayo kaning lutaw kay mga bato na nasa semento. Pero bunal gyapon. Camping guys. Forward na to gamay mga idol kay mura magbaon og subida. Hinay kayo. Ayun. Baktas da mga idol. Kaya di makayag bike diri, mahirapan tas kalisod. What? Perting loya sa akong ruta mga idol ay. I love shadow gapon bisag gikulata na kagmayo sa bar down. By the way mga idol, kataning walop kay nga part. Itong muhanga di mong bike dire. Mo ni siya. Uya Bagyod. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his
Kaya diri eh. Naga po yung motor maagi mga idol. Palop yung mga driver gyud. Brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul. And I'm in Colorado. Baktas rata ha. When I'm not Bikers, hikers ni. Shoutout sa sponsor sa kong shoes mga idol. Call Jomar, salamat kay Call. so well. Ayun. Thank you for Grabe kang ilo. and your stories of the road. Thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness and the pahak times eh. when you got tough. And Papa, I don't think I Akbar said down na rin mga idol eh. you knew. So diya sa unahan, muna na siyang patag-patag. Kibali murag tunga siya. And his eyes are growing old. So ambot lang ka sa unahan mga idol, murag napa siguro ni. Di nang tamulahos kay isod na kayo. Life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just Agtang mo diha. Ano na nagpansin na ng agtang mga idol kay daan nga na sa pagpalit asit na asit. Sana all. the leader of the band. Yun oh. Murag dugay-dugay pag ini mag-clearing ba. Ow. If I die young, bury me inside, lay me down on a bed of roses, sink me in the river, and Isamot kadako ang pahak. send me away with the words of a love song. Oh, So murag tiktak ang sapatos mga idol. Uwi na, mauli na ko mga idol, moro to siya. So bye bye Shadow, balik ra ko puhon.
May bagong ruta mga idol oh. Pero dool rumpod kaya na. Murag mapingis taan na ba. Kalawgaw. Refilling station. Last pag si boss sa mga idol. So put on your best clothes. Sometimes in our lives, we all have pain, and we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be afraid. I'll help you carry on. Lean on me. It won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things that you need tomorrow. For no one can feel Grabe, sarap ng feelings. lean on me when you're not strong, and I'll be afraid. I'll help you carry on. Shoutout sa taga DP oh, nang hinlo diri sa kalsada. Belong Bunal permi mga bossing. somebody to lean on. Just call on me, brother, if you need a hand. 'Cause we all need somebody to lean on. Just might have a problem that you'll understand. 'Cause we all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be Basig mo na to. Clearing na to, clearing.